ni muba amahoro aho mugiye muherereye hose. Reka mbibutse ko mbagiye kubagezaho amakuru mashya hano y'imikino. Ngiye kuba mbagezaho uburyo Real Madrid yatsinze ikipe ya Bayermunich mu buryo bugoranye, hanyuma bikaza gutuma ikipe ya Real Madrid igera ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Bigoranye rero ikipe ya Real Madrid yatsinze Bayermunich ibitego 2-1 bya Joseru isanga Borussia Dortmund ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League uteganyijwe ku itariki ya mbere Kamena uyu umwaka. Wari umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri aho ubanza wabereye mu Budage, amakipe yombi yanganyije ibitego 2-2, bityo hashakwaga isanga Borussia Dortmund ku mukino wa nyuma yo yasezereye Paris Saint-Germain. Uyu mukino rero watangiye amakipe yombi asatirana, ariko Real Madrid gahusha uburyo bwinshi bw'ibitego bwabonagwa na Vinicius Junior na Rodrigo. Ku rundi ruhande Harry Kane yageragezaga gushaka igitego, ariko umunyezamu Andriy Lunin akamubera ibamba. Ku munota wa 35 Joshua Kimmich yazamukanye umupira bawukuramo, usanga Kane atera ishoti rikomeye umunyezamu Lunin umupira awushyira muri corner. Igice cya mbere rero cyarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku ubusa. Real Madrid rero yasubiranye imbaraga zikomeye mu gice cya kabiri ikomeza gusatira cyane. Ku munota wa 54 Vinicius yazamukanye umupira ku ruhande rw'ibumoso awuhindura imbere y'izamu, Rodrigo akoraho uca hanze gato y'izamu. Ku munota wa 58 Real Madrid yabonye kufra ku ikosa ryakorewe Jude Bellingham, Rodrigo ayiteye umunyezamu Manuel Neuer umupira ukuramo. Iyo kipe yo muri Espagne yakomeje gusatira bikomeye, ariko umunyezamu Neuer akayibera ibamba. Ku munota wa 65 nibwo bwa mbere Bayermunich yageze imbere y'izamu rya Real Madrid ku ishoti ryatewe na Jamal Musiala, Runini akarishyira muri corner. Ikipe yo mu Budage kandi yakomeje gusatira. Ku munota wa 68 Kane yahaye Alphonso Davies umupira muremure, undi yinjira mu rubuga rw'amahina atera ishoti rikomeye atsinda igitego cya mbere cya Bayermunich. Nyuma y'iminota 5 gusa Real Madrid yishyuye igitego, ariko umusifuzi aracyanga avuga ko nacyo yabanje gukorera ikosa Kimmich. Ku munota wa 88 Vinicius yateye ishoti rikomeye ari hanze y'urubuga rw'amahina, umunyezamu Neuer ntiyawufata ngo ukomeze, Joseru arawumutanga yishyura igitego cya mbere. Iyi kipe ya Madrid yakomeje gusatira cyane, naco yacomokeye umupira Antonio Rodiga awuhindura imbere y'izamu, Joseru atsinda igitego cya kabiri baracyanga. Umusifuzi w'igitambaro avuga ko yaraririye. Nyuma yo kwifashisha amashusho umusifuzi yemeje igitego. Real Madrid yobora umukino n'ibitego 2 ku munota wa 91. Iminota 9 y'inyongera bashyizeho yarenze igera kuri 13, ariko ntihagira igihinduka. Umukino urangira Real Madrid ivuye inyuma y'itsinda Bayermunich ibitego 2-1. Iyi kipe yo muri Espagne yakoze amateka yo kugera ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League inshuro 18 mu gihe igera kuri 14 yegukanye igikombe. Umukino wa nyuma uteganyijwe tariki ya mbere uyu mwaka uzahuza Real Madrid na Borussia Dortmund yo mu Budage, yawuherukagaho mu mwaka wa 2013 itsindwa na Bayermunich. Amakuru yacu mashya rero reka tuyakomereze hano. Ngiye kubabwira ko umusifuzi yasabye imbabazi Delight nyuma yo gusezererwa kwa FC Bayermunich. Umusifuzi wo ku ruhande wanze igitego cya kabiri cya FC Bayermunich akavuga ko habanje kubamo kurarira, yasabye imbabazi Mathis Delight kuko yakoze amakosa agasifura yibeshye. Ibi bibaye nyuma y'umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League wabereye ku kibuga cya Santiago Bernabeu ukarangira Real Madrid ibonye itike yo gukina umukino wa nyuma. Mu kiganiro n'itangazamakuru Mathis Delight yahishuye ibyo yavuganye n'umusifuzi wo ku ruhande umukino urangiye ku birebana no kuzamura igitambaro agatuma igitego kitemezwa ngo bajye mu minota y'inyongera. Ibi yabivuze muri aya magambo ati: iyo turi mu minota yanyu mugasifura muri buriya buryo ntabwo bibaho. Iyo habaye ikosa cyangwa ritabayeho habaho gusuzuma. Iyo bidakozwe ubibwirwa n'iki? Kuri Rudiger niho yabikoze n'ikimwaro kuri we. Ariko nyuma y'umukino umusifuzi wo ku ruhande yanyegereye ansaba imbabazi ku makosa yakoze. Ntabwo ari kwanga kumwumva. Gutsinda no gutsindwa bibaho, ariko sindi wa muntu ubishyira ku basifuzi. Tekereza ko buriya ariyo mategeko kandi agomba gukurikizwa. Iki gitego iyo cyemezwa byari gutuma hongerwaho iminota 30 y'inyongera kugira ngo amakipe yombi akomeze guhangana. Bayermunich yatsinze igitego kimwe
kimwe iza kwishyurwa ndetse yongerwamo n'ikindi mu minota ya nyuma, byombi byinjijwe na Jose Lu, bituma Real Madrid ikomeza ku kinyuranyo cy'ibitego 4-3. Umukino wanyu muteganyijwe tariki ya 1 Kamena uyu mwaka uzahuza Real Madrid na Borussia Dortmund yo mu Budage yawuherukagaho mu mwaka wa 2013 itsindwa na Bayermunich. Ngende Jocelyn Uwizeyimana, bashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho.